Henry ya kene kapor par kalong ba kakam ka ba ka jingkran ka bangin kamyaban kalong syapang kene kakam jongki kakam jongki senran kumbang aladap ong ya kini ki senran ngam dakwa namar bala berok sitayau senran si senran menta ka banga kwa kalong kakam jongki senran hakak tien jong belai ngin syam bakakam jongki senran don uwei naki ha kapor bampalong senran ubakrang kumulevi don kibatong dokha kumbalai rawai dikinong syarai kumta ter kikam hala kijong hajin mau jisu pen skem ki kum kisenran pade kini kila ino ya kakam tong dokha kila ino ya kakam krong kila ino ya kakam kumta ter kat bakidan bat ujisu ula pen skem hang tu ka gospel jung Matius kelenong ka bajpau ka dekat hang tu ningkong ter ujisu pen skem ya kisenran jongki kumta ula ai hajong halaga jong kakam kini gi senran jung jisu shwa ban patlong hagapor bam patlong senran jung jisu kitrekam ko mangam api kibela kikitnong kitrei ye kakam ying kam sem na braban pendap penbit penbiang kombalong kia belatong dokha kia bela dak bakrong kajna krong bai musul hajin bau jisu ujisu lajit ya ki bat ki haban ino ya kakam kajing ruai jong kirang ba teman besan meneh jong kirang ba balang bagi teman besan meneh kala dep ong bau jisu ong ino wat ya ketua kamet yap bud ya nga kata kowe Henry hadin bau ladep pen scam kumta ka kakam ka bau jisu yaki hajin bola da pen scam yaki ba pinlong ki senran jonga jisu mong shu yaki khilet krang biang khilet tong dokha biang henrei ngan penlong yapi ki nong tong brewang kakam ngojong jisu ka bola pen scam makini ki senran kalong to khilet shaka perthai to daya lap dia ke gospel bat to da penkia ye ke bapang bat ai bor aki wat ban be ksui ngam tip na pedang jengi ki samla kan nongut ki balaya be ksui nga tang sisin ngalatim yu ksui udon we kulung ubalalai snem umi tu yang persit dan ki sedong yang belai mi yang belai untuk seniru ki mi mo long yau tu kunyang julang pentut dai yau tu hap keren bedi kentin keren ro lathut la mat la kumta ter dai kumta ha ka tu ka por mi yang persit lane mi yang belai ki kun don ki khon ki ba mi ka jing sim ka boi ki mi ki kpa do mi ki kpa kiam namar balai don u khon u ba shupa ba ba klem long penher kpa ba pli tang lech hang no myo tang thia myo don u khon ba kwa aeroplane dam yo long kum kata jing kwa thun no da ka bai khao sim ram thit sai kata yo nai don lele weu khun ubale kumno yau pa jong u phate du ne bilor om baro te join langam to wei sapakit ang ni harandang te saba yau tau khun sayat nala te pi kataro gidan gijingja utale urang kat kelas bat ngarang pendom ya u menta balahe ngong me mensyama mi nyang ksui mi namari ku paru phalet na jakana nala teu don we kunlong ukwa ya kabam dai dam kwa dam yo pade ya ka kemi bapli kala mong lut ka nga bau turut utau khun dong bom don kum tam tau pan ya ka aeroplane long yo nang no kemi pli wat da kesol ka dang kam simram ngilengin yo nai
dam ai pade ule kumno utrut ya ka kami usyid aduk baka kami nama bude tau kenyang bomlong pentut kahap syak dok yap kalasau lut daki dengmong ni snai dong keparum lang katersim hakahe tang pan kapum tre aduh kata nang ta pitip ka ega baja ngate ngala israi ngala israi nama de kun baying ngong irat unu sayarat uni wei ai mot thut ro do thut kajing pang ksoj ayu me yo me kum kani mendadai sisa kita ke bami da kinyang belai kimi aga jing jai jai kimi aga jing bam thut kimi aga besuk mensim balai te kinyang belai jong me ki dak hi win ado ban trut ya kanong sumar me mi nyang ksoj me jar nadu kata kasngi tingila siya pet bedlano unthot dia kata lah keren demo kaba ap te kalong bet la thot nama nda thot utu don baong mat la don baong hala ka jong mo ande kaba bun tengah lap mat la le siya ap eta kasngi lano kan unthot Henry haba pikren ya kata kalenti kabadai unum thot nado kata bangaong me mi nyang ksoj dedai nyang belai melami jai mem trut ya ke kemi imai dekat ne iba ikung ya me ipen bit penbiang dapan ya ka bomla banlong ka bom don syu kum kata ka jing mi nyang belai jong me usngap to kunlung lais nem nado kata ka sengi ngalap bau ki win syu ka jing mod te kum kita ken kata kare tangga jingkren ka banganga syukren ya ki ai kam dei bangale ya ki kamba kabajah ka jingim henre kini ki sunran jung jisu uda ai bor ya ki banle kamba bat uda ong ru lada pidon ka jingai kat ipniang terso to ong yu tai ulum to kat arliang wakin sepra hadin nang to hadin bau jisu lapan scam ya ki maki kini kisenran kila le jalap keleng hadu baki le poai syari India kum ta ter kila ya lap ya kini kiri kamtam hakitai kiri Israel ki Syria kitu kiri ki marjan bat agata gajing ya lap kila ya lap si bon ba kila pen kala Kristan lana kila pen long senran bat ngin ken mau ba upilep agata ka jing yalap ulayalap keleng ke Samaria o Petras ulayalap ha ka wei ni ke jaka ha Jerusalem hadu lai hajar ngut lakla bamut kata gede ke kamba ki kamba ki bau belai ulai boy ki senran hadu ba kini ki senran kila ban penyeng yo briu ban penyaj yo ku briu dak ba hukum ke tengu jisu kata gede ke kam bar kita lej ban yala bro ya ka gospel syak leng ki jaga kata kan gede ke kam jong ini ki senran om tang baki yalap kidale kamba kida penkiai ke bapang Petrus ula penkiai ke bapang bat kida penpau ya ki kamba bakrau ki kamba ki jingelap u Petrus la tho bon aki kam apostol ra kane ka kitab ki kam apostol ada pin pule pin lap tang ya ka jingim u Petrus ka babon bat ya u apostol Paul kini ki dan marsiliang la haba benta ya kene kitab kiwei kim dan adu kata-kata na kata-kata anda kila yalap kum ni ha kabakat do bona ka jingelap jongki kila long kita kisyakri jong belai bat piken mau ni empat ajin bau jisu la syak sanal pena kini kila sengau diau kim don nung yalam kila isyong sengau si ake benta jong Jerusalem hang tu lami pau jisu wang balai pisengau si hang tu kan yu ya keren u jisu kan mau kejing artetin uni u Thomas
Nam keren jerong. Antu Jisu ong gamna. Pila sakhi ya ke jing sha sana pna jonga. Menta te. To lech ka perthai to ya lap. To ya lap ya ka kerteng jonga. Bat to kipen long senran ya ki breu bara. To da penkia. To da le ya ki kamba. Namar kumbala ban le mangai ki kamba. Piru pila ban le ong Jisu. Kumta ken kakam jong ini kisenranu Jisu kalang bakila yalap keleng gibun bamla banjir ladanjel kan sabam manu kata-kata ya kapo. Tang kakam Petrus mla banong. Bad ay kabakat do ken mau bahasa ka wei ka jingkren ka jong Jisu ya kisenran. Om tang bau ang la ya kane ka kantin to khilech ka perthai banyalap ya kane ka gospel Henry ken mau bha para sama ya kane ka kantin ka bau Jisu la keren ya ki senran ha ka ba pin syam ang to uang kumno uang baka wei na ki ha ka jing yalap jong pi kin sabon ki breu ki beson ya pi baru Jisu ulak rencai lada kita ki breu ki shon ya pi ken mau bagi ladap shon shwayanga om tang ba pin yalap da ka besok ya ka gospel om tang ba pin la bele ki kamba da ka besok kin sabon ki breu ki ben shon ya pi ong Jisu Henry lada ki shon ya pi ki ladap shon shwayanga kan mau yo Jisu ladap shun da pertai dai bekirang baleng do kisun sya sa nar pnau Jisu kumta ki pra bangai ba ye ha kata ka jing yesun jong ka pertai ya ka kam senran ka bagine ki senran jong belai jong ukres ki layalap ya ka gospel kalong ba ka jing yap ka jong ki kalalong shirkai ba Yau Yohanes balai la syapan kendria aduk kadau nang Patmos tang na kadau ba umla ban penyap ya u ha kepala the da ka ka bekluj yap lat shed ya u ha kading mlong uem na kata kadau kine kisipai ki ong yau ni ai unyap temen no sya kadau nang Patmos kumta ye ka jingyap temen jung u marwe situ Andrea bauduan hampo daulunang Patmos utho penbani kitab jing penpau Yohanes senran utu batho mendai Yohanes nang penbaptis u Petrus hitip la syasa nar pna da khongpong yau Jisu la sahabat yau ka kli syapo balai namaru Petrus uang lada long ai ngan sya sa na pna da khongpong ngambet yang aban sa kombasa yo kres namar ngam dei u kres uang kumta la sa yang da khongpong yau Thomas la som da kisum baro khat arngot kisenran nu Jisu Daitang ujudas uba penyap hi yaladi balam milut kasner kasnap amadan da ka jing penyap hi yaladi da ka borengko anake benta jong ka tendai mau kila ban chem ki kam apostol wei praya kata hang ning is ngau tu shai haba long ki senranu Jisu parasamla pinmat ya ka jing sha shun ngarang yu iya ka wei ka video ka balengkot live ho second kat bau to unang yalap udang yalap asurok umi wei briu ai syukur sitap nakangap uto unang yalap uang praise the Lord hadu kata ka jinglong senran ka bangisi keren menta bro sitayo kam dayo ka besok kam day ka besok Kajinglang senran kalong bang ihaban ya lab ya kures syaka pertai but
hadin ya kata uji suladap ang baka pertaikan sasyun. Kakten jong oblay ya ka gospel jong Matias ken mau bau Jisu ang gumna. Om ka jingsuk Henry ka wai. Om ka jingsuk. Kum tangis ngotu syai haba ang ka wat ka bamut ka jingjap ka batrem. Ki breu ki bayap ha ka wat ka sti. Ki de ki breu ki bamat ka jingjap ka basyul kai. Don ki bami ka sni Ramadan. Don ki bajau ka snam. Don ki bami ka jabeng ka khamat kum ta tertel nama blatan dong da ka wat. Om ka jingsuk Henry ka wat. Lalap bagi senran jong Jisu baru akad arngot. Om ka jingsuk Henry ka wat kiap. Kini kita kintin ke bau Kristus lah kedap keren lepas. Kita sama bagi jonga kini ke jan me. Lengba kini ke kuat yang apa di pi berkata ke jinglong senran galong ban le jalap si ke pertai. Hab le jalap mo mendai tang ban susong. Henry ke jinglap ke mut patken hab ong tok hilet si ke pertai tu dah jalap ye ke himagi beneng. Bade ke gospel Kristus kamut kumne kum bangawan manga. Namarkin don sipon mo ki breu ki bom don ki bom la ban yalap syaba. Ka ai ka jing yalap ka ba pin pau. Kalong ka jing yalap marmet. Om don kam than ban dau ayo ye kilat ban perta na jrong pulpit kumne. Ban ayo ye ki program ngan sayalap ka to kam dai tang ka to ka jing yalap. Ka jing yalap kalong ka baneng kong Komno ka jing em samla Kristan ka pen isya ka pertai ya ka bampat long Kristan ki bapet ya ka jinglong senran jonga jongki kata ka de jingelap ka baneng kong lagi wei ka bampat long senran ki yo I komno ya ka jinglong senran jonga jongki Henry Jisu ang to khilek to dayalap Kajing kwa ujisu kalang bangin pen isya ka pertai ya ka jinglang baba kum ki breu ki balabot ya ka jingi kai na ka tien jong oblay hang ni la tho bon ba khat ars pa prab kandai teli ki lenong hang ni ki jing hi kai sudah Naki historia ki kitab barem ngin syam ye kejing ikai. Kababon hadin mu Jisu lawan naka kitab kabatemai. Hang to pin salap pon ba. Kiai nriu teli ki lenong hang ni. Ki parasam lah. Hatokat no teli ngi ya pule. Naka takadau kabamut kajing yalap. Kadai ka jing stang jongi da ka bangi pule syai ka tien jong oblai. Kumbang ala ong kamut tang panjang pulpit tang pan ruai ka jing ruai kam dei ka tu ka jing yalap ka batang maka. Pila pule ya ka tien jong oblai, endala pule ya ka tien jong oblai kalahi kaya nga ya pi kumno ban kum ki Kristan, ban adkar. Bara kata ka puar habang ilamat ya ka jing sngau tu. Ki breu ki bapaj yang ngila adakar paj ya ka jinglong tang ya ka jinglong bapau syabar ki breu la kala bamut lepa sya yo ngau ni bagi ong kilong kemi ni ngada paj ya ka to ka khon samla na ya ka to ka kena sama jing I hon ka breu ka biang ska burom ka biang ska kertan ska dur ru ka don Lara japat de bakadai ka breu bom dan dur sakale palat tip kum nonyo. Kata kada ka jinglong jongi. Kata kada ka mission ka bangi pen I siwana la de. Ka jingyalap si ka pertai. Ha ka bangin lat na ka basya ong lara syong lang bat pi nga klem sma Kristan Menta kiwei ke bampat tep yo Kris kinnem kela Kristan syu namar balai baba bon ki samla habai syong lang bat ki sema Kristan penban naki om sema Kristan nangi
Bukan di uang tak ada kan ngai isi bahaya kini ki Kristen ngai Yesus Kristus. Nama bakim semat. Sampai pi cakap patai. Dari mana bayi syong di kian lagi kentong kensyuran. Dari mana bayi syong di drugs. Dari mana bayi berat bilor kian, bayi berat plastik kian. Dari mana kita kibiya thrice bah karyam kabai. Dari mana kibiya deng siar keding pna. Dari mana kiba kaps nyu kumbaka lip kalat shiteng I shilai. Dari mana kiba kaps nyu kiba krut nyu kumbaka belit kalaja no tang sin krut. Geli lah dia. Sama jongi ngakren ka basyai wa dia dong. Dadan hasnong jingdan buram lakat karyam kilong kemi long pabalang. Tang sipuai silong. Lashi. Habalashi pitip hongum no deshi. Sutenat bentuk powder denya. Kata gede jing long jing. Wan hasnong te jing isyong kun lakat ka kemi ba ahiken. Andrai jengai andrai. Katur kadang jingelap jonga jong pi perasama. Larang ila pen I juga percaya ya ka ai ka bangi yo na ka tien ublai ya ka ai ka bangi yo na ka jing hikai na ka balang na kitemen besan kata ka mission. Kibriu kipat yau Jisu, kibriu kipat yau kisenran, tang na kaktien bagi keren. Oh, kinampo jong Kris ngaru aku apa nong Kristan. Nama bagi Kristan na bagi nongpo jong Kris kilom gi bejai-jai. Henry minta te bonsen ngamlong ta, dai manga mapi ki Kristan, kibadon ni kato ka kentin kendu bat ngate daya yap mlong. Hakas ngukor bakla ijing bakla bom yahap kendiat ru bat ngate kajing yalap kata ong no mentangan syu'anuk sah ngayan niya kendau lana ijaka ijaka tangkat ini ikut jing rawai luput ngate kaya yap long balai dai Pinkit sinoy ko to kajaka. Sawan pej hasinong mde bekeren sorong mo. Ngi kajaka habadon kam nya. Kidon kilong kemi sinong jongi perkat kat ye kajing presbiteri la sna bahe ba ai kajaka. Kidon kilong kemi po sinong jongi kajaka ar aka sequel dang ai ye kabalang. Ngi rungi haban ilem ye kenuksa jongi. Henry babon te jaka dang kam tami ni kot jing ruai teng da syong empat ngiambai ke jing syong ru hadu da yap mental danga beri I Jerman ma I dei bompat long niam lane pat long Kristan pat itu Jisu ngangala long ya kaja kendau naga bandai kendau kat ini ngarak da katari ngarak da kawat ndang itenat jing long Kristan jonga Yin ong em kumutu suai Kristan. Hangta ka dunia em commission jong belai. Commission ka kam kisendran kalong sedang na la de day tang bahala polpet. Yo aba sulong tang jing sengau kelut chinong ata. Ka jing hala na polpet klem da le ya la de ka bapen kelut chinong ata iwet. Samla ba I ngam tip shane kading pna kadai ni em ka fashion hayau ye kading pna la yadi tang badi kum ka kesiar ngam tip ye deng kesiar dai kwa deng kesiar tna ye deng kading pna lech na ba dek kesiar kan taim to kam itenat ka jerong balai nyele kan sya kata tu wa dro kai kadur kadar lane kwa tho kai nai tho akado tho akakon bakalong bantang namai gamet jungi la datang peng sintang laja kerteng dei kan ma kata ga commission lagi samla na do kaktien katli commission ka bangin le ka bangin ya lap yau kres
kalang ban pen i ya ki jing em ka bakak tin ublai ka kwa to yad adkar to syakriyo Jisu watcha abaka jing em Kristan kan sya elap kanas new kata gede kawai bat kadon perkapor bagi samla habala syajid dau ublai ukhwat yaki sikakam kumni kumbang ngalet keleng kum kitaru aingu yo ublai benginang la susu kamisyon ngajong Jisu kamdai kumbangalaong tanggani kidan sibon kamisyon da kabayar rap yaki way kidon kiway bamtip yu Jisu akakem kat oh kiduna kabam kadi ladang ngadon kaspa nga pentit tang ci pedok ukau nga ai ki kata kade commission kabalang Kristan agini kisngi kam juyalap yau Jisu kahenia tang nagamai hadang keren habalang lajong managani ban sulong kabalang bahe ini anak kamaj kamentai kat ning yadon Jisu uhikai kumno yengi haba pialap kamut te ban ong ban suong be wan si Jisu Jisu mkwa ya kata namar ka jingilap Jisu galong le bha de ye kiwei dale bha ye kiwei tang shule bha ki briu kila ite mentangan shu anuk saya pi ha kapor election lawan unong yalap election na betau ukan diden mo wan rong haying jong pi ndawan rong haying jong pi oi akata kapor uslam Dau slap te nama bidei ying jot lane ying plang ila jauh lut ila pei lut papli un shong hai jauh ji lut ila de tang bau unum keren ai kum la shai ula le yetu ya katu jing jauh ying hau MLA ubayeng lane kan didet kum la shisngi lawan poi kisimen lawan poi katien kum ta ter la ying jong pi endala poi yang tolak kemen MP habala kemen pin ong ni kat ita tem don siu ka jing le pha kum tam ta da kali ye pi pin bod ya nga ni num bod ye pi te kum ta ya num bod yo bele bahan bod ya no kata kan kita commission larang ila le bha shwa da kata kalenti ya ki badok ya ki bakerdo ya ki kon sweat kon rangli ya ki lanot ya ki ratoi kibrium dan kamun ang wan ban ngajo Jisu one day kin ang long mongan lelem baru Jisu jang pi kata ketika idea lane ka jingelap ya ke gospel balang jong pi Presbyterian met tang kalum fon ban sutit sang no po ying mane ban sule ye ke bam I mentoy ba ang ukres henrai ukres ye ka balang ukres ye ke samla ukwa ye kata commission ban le ye ke wei ban ban pau shi ke wei le bha ye ke wei ken mau lara kata commission le bha kam don na nga barpi hagre ka balang jonga jongpi ka pau ba ka balang ukres kala yap ke jingtit klong snam kasange no aba pipule sipang gawai ke jing tho jung wei research lane utau nong tho bible unong tho commentary utho ba ka balang ka badon ye ke jingtit klong snam ke ka balang ka bale mission de kitu kilany oh mentahang ni asnang yo I bai kun swet ilat kum tam don nong smar kum ta tertel ke jingi sengen thai ne ke jingi seng sama ne kum ta ter to ngin yalam kata kal sengat hendrai ngan oye pi kum baladep ong yo la shai balang Presbyterian jungi dei balang ken mau phama ya katarik thung balang juklet
Wela poi arpusan snem lat wat shano ke jubili. Tela dam yalap la dam le bha ye ki wei ka ai pin pensa kan mau ke jubili. Don jingmut ayu ke jubili jonga jongki hagabalang. Si kumbaang iwe ni ki pastor bai keren ka jing ngisang jubili ang kabalang mentabun ka sui sina tung tu muat ba ek teng a. Kai sina jubili da kali ki kam ke ai ki kam ba pi pensa jing kan mau ka jing ya lem ti jing balang don pensa jing kan mau tu muat tang kan no ek ki teng a la rim lot. Dainim ni gumta. Kata kan galenti andrengan ang pi parasamla haba pi kendu sene setai le kumta persang nganum ong than da ka behe ngi hadu kan mentangi dang persang ban le iki kam mission ban bhale mi ki wei ngi don ke kan huntem res ngosi menta ka singi ngi mela ban wan ma ki jingi kendu don ki perlok ki ba ya don jingja bus ngosi ru kum tu tingi wan tang arngot ngi penlong de ki kinja gospel concert to namar bengi dang ya red namar dang ya dai ki samla pule don pisa baniram naladie kumno ngi nyet haulat banya ailem shikiwei ngi penlong kawai gospel concert hakata gospel concert kami kumba mriu nyo pau hajar and then blami ngi la yalit a jingeram sha kitu kilong ying kumba sau pau teli kilong ying ai ki badon ni kun sweat ki bamat ye jing pang ki bamat ki badon ye jing dunad khat mat na ka kan huntem ngi le kumta bat kadon kapor pade ngialet da ngim penlong kumta ro ngi shile ai noi bentai beret namangi ngau tu shai kum ki senran u jisu banyalap ye ki wei kedai tangga jingle abha kum jisu hi kai ka benta ka baar kalong habala long senram habsha shitam Ketin jong belai le ka ong la dau priu thap ye me na ka diang to pensha si kaman nga tengam la ye thu ha ngam la re kini ki singi ke bopun kum ta ya ngayu i tu nang yalap thap nang ni ai slide ong praise the lord ka bamut brang kwa sa siliang hendreng nang e pi balai ngong ngam la ala da ngam pule shwai kene ketin jong belai pi mun ngan la ben le kum ta ya la da ngala pule lot nang ni kini kedai ka white lam moment sin ngalala ban yang kumta na kata ka daung ya ban sha shitam kito kisenran meneng la yatu bagi siap yap kumto shwa bangan syong artat syapang kene ka jing sha shitam ngakwa ban yatu kumni lara pipule ya ka wei ka kat ka batho jabang ka jing em ka baso sat jong wei pastor Richard Wembrandt kata kakot kabato kaong kakerteng the torture of Christ for Christ torture for Christ kabamut ka jingsha shitom na kabataw Jisu nganam yatu jurang ya kata layatu bauni pastor Richard uya em hari Romania bat u pastor Florescu pitip ka ai ka baja ka bala ka ri ka bamsha ban yala be gospel ka ri ka bamsha ban pensngau yu Jisu ha be lap syapo krom jong ka krem ha ka bakadu ki sipai komunis ki besyun ki lakem ye kine endala kem pitip ki ong ya kine arngut badai ban len yu Jisu ar paus nem hapa patak la phalen yu Jisu uneu pastor brangot juyalen lano ha ka bakadu tang na kadau bau kim sngap bat kim len ka ei ka baja la shim ya kini ki arngot la thep aka kamra ka badom ka ba yong ngan ha kata ka kamra la thep ki knai ke babon klembu jingbam la da ki knai ki tngan ki daj ya ka do jong kita ke pastor Thep angta hadin nangta oh kini ki pastor ki hab ye le men mit rum yo thia hab ye khon hab ye le ye ki knai bawantur khadu la sei nangta lo ong beng Finland ni em ki ong em om long hi kataru
Shem yaki sa shisin shna da kesendok paya kumni latep yaki sa da lentang na kendong na saudong jongi menta penyeng kumni shna tep akan jadong hadin kata kishim dau prek kisa biang bon ki prek ha ketuka sendok kabadon brio apa kenang bon deki shane undung ki kumnom long hang ta labu yaki da ki bon sngi Shite yau nang ta la say la kali men len ne em wang em aduh kata kejing syak shita la shem biang ye ki thap sa ke to fridge bepen pejak jing bang ki badan kitip thap hang to hadu ba kila yap kila tur khong hang to kumba kilan jan dekut mensim la say la pensang de blower kila saat la tebeng yo kiyap yo pen sitam syu sang de blower keli minlan ye jisu tau si pai ong gumno pitep akabakat do le henrei ke baja hadin nang ta namar ba kim shimlen kim shimlalen jayu pitep ke baca kalong lawan ra lakem sayukun kat san snem jong floresku jong top pastor hakmat jong pa rengkat utau pastor Richard Wambran kine kesipai kila ra dakatari bat kila ong la ramem len yo jisungin penyap yukun jang me men len ne berkat kilong kami baladon kun lada kum kata jinggali kadon berkat kisamla lada ong ye pi lada pimialen ngan penyap yuba na ye unmen kum ta terte hakum kata kapor kala don ka jing pa donot ha ka jing em jong ne pastor ha ka bakat do ula isn lau kun baik ha ka bagi sipai kila penap daga tiar ka banap nage bentar rendang ulayo bagi snam ki sedang banjau no kun kado kat wai la kali ya men len ne em barhang ta jubab u pastor Floresku u Richard Wembran sudan lang uang hoy ngelen kejing syapun sitam syukur hoy ngan len tang ba pelaj no yo kun une u Alexander u kun jong ne pastor nang ta na jaka uang yo pa kopa wat long u syakri jong belai wat long u briu badino ya kahak ngaru ngam lelei larangan yap menta ai ngan yap manga bat ipa jonga hakari utrai ong nukna watlen dalelei watlen ukpa lepat kedonut ban ong omlong ban ong hooj omlong shano anpai hakabakap do uyeng rang ba biang nakabadu wayo belai nganem len penyap ya traj kilaot kila hangta traj kilaot ya hadu bagas nam gala lengkin kata kecil syaitan Pastor Richard Wambran tang naga dau bamlen laten ra ladong ya udak intiar banap nagi bentaka krong adu bagi dok jam kilami syamadan ula syupar nang tanamadan ban poi sying ai ngo ya belai ula poi haying habalak tiet ya gaying habalak kalok kayo bau tai pelawing upar ukpa kalalet berkelayang Tien jauh belai keladap ong ru ba kindan bon kibesun ya abdi. Cing syak sitam kepala syelkai. Nganga pulih kini ke kota syofa krais. Ka long yang abangan jauh man.
Namar kecing pensitam kamkut dan kata pi. Kalau kajong une pastor, kalau sumar ya une pastor, bat aingu yo bleu udang te kataro. Henry endala keren mau hagi jingi sengkum ne don bor ban keren laj tang hapok san minit kada slam jing keren jung namar ba omla ban yeng meni usyukren da syang. Henry kabapla shisen bala keren mau kalajan seriem komba keren Petras lai hajar ngot kela bamot shisen ba keren mau lai minit kajing to ki bangat ban gelaba mot syau kres ban pai kom ki senran basisha sya sitam na kapau kres tolej ya ka pertai bato ya lap ya ka gospel to da penlong ban riu bato sya sitam ke hagita kisngi Kaktian jong belai keladap keren syai hagita kisngi kin wan ki por basitom ki breu kin yala dia ki breu kin kawaspa ki breu kin pensitom ya kita kin ongle ya kahok ka kabangaban mapi kabangi don kam ban long senran basisha tang kawai ngan ang yepi wat kelat ban pendap ye kilai puwai hajar si spa iwai teli ki dekat nang ne pinsalong utau senran la kata kesenran jong ujisu kabalajla ban yaisha kombayesha uwembrans kombayesha kine kisenran basisha ujisu baru floresku ublai ungerku nabda kana ka kubor nagabda ka buram jumblai amin.